Ki para bat ki men ge jonga sa kanungan ng yalam. Ki bapet na ga YouTube compare pi don hangno hagan ga stem sa kanungan ng yalam. Bapinang sa ki to gi ju ki brio ki bamin. Sa kanungan ng yalam bagagtien ga jong blay ang nang pensawa bagajingim ga jongi ngirong hagayen ga bakantang ga jong blay ni miru kidjo ang kitab Ezekiel kalanong gabalay pun riho kidakat kabasan haba pirong man syakri blay pirong nang tay nagagiat lani kakparor kabamiingi lek nagasyasap ni kabamot haba pirong nang tay ubriyo ubajabo wat lek utuju ubriyo ubajabo lek dakaway pat kabriyo uway pat ubriyo nabar uno abu haw kris ulong ujing tao ubatamay para bangay kibai